Shalom, shalom ndugu zangu katika Kristo, na wasalimu amujambo mahali pote mlipo. Leo niko na mazungumzo pamoja na mume wangu kuhusu mambo ambayo kunapitikana ndani ya makanisa. Makanisa mko napitikana mambo mengi sana. Watu washakamata fasi ya Mungu, washairemplace na mapasteri yao. Unakutana tena Mkristo akwake na wakati ya kuomba alidie Mungu wake mshida ambazo iko napitia, iko na courage, iko na piti ya kwenda kwa mchungaji, tati niko na problemu fulani, tati bwanangu ni hivi, tati masomo ni hivi, na kunakutana maprobleme yote tati ndio shayua. Mungu wa mbinguni kwenye iko abamwambia hata kitu. Unakutana wao watatosha mapesa, tati atapanda kumulima, atenda kuombea. Mimi napenda unieleweshe mzuri, Mkristo kabisa wa bien anaanzishi maisha ya vile kweli. Karibu sana. Anahubiri kwa sauti ya imani, maneno ya uzima, nyimbo za tumaini. Karibu nyumbani, mahali pa baraka, karibu kwenye channel Sophie Mera. Nashukuru sana kwa swali ambao umeniuliza mke wangu. Kweli ni swali ya mzuri na pia inasikitisha, sababu kulingana na mafundisho ambao Yesu alitupatia na fasto na namna yenye watoto wa Mungu wako wanatembea na ile mafundisho, inasikitisha. Na ndio maana Mungu alisema taifa langu linaangamia kwa kukosa maarifa. Shida sio tu ya mapasteri, shida sio tu ya Wakristo, ngambo zote kuko problemu. Unajua Yesu alisema kwamba nyakati za mwisho watu wakwe haki, sababu wakati ya mwisho utakuwa watu ambao wanajiita kuwa watumishi wa Mungu, wanavaa ngozi ya kondoo, lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Batakuya biko na faida zao fulani, biko na malengo yao, na kwa hiyo batakuwa na ile uwezo ya kumanipile ama kubadilisha maneno ya Mungu. Na hiyo itasababisha watu wengi juu hawana ile uwezo tena ya kusoma neno ya Mungu, ya kusoma maandiko matakatifu, itakuwa vigumu sana wapate kujua kweli. Tuko tunavisikia katika makanisa mengi. Kwanza unasikia neno fulani naitwa dadi. Dadi haiko jina ama mafundisho ya Kristo na mitume walipatia watoto ya Mungu kusudi uitembelee. Paulo anaambia Wagalatia, ukisoma sura ya 1 mstari wa 8 hadi wa 10, anasema hata iwe mimi ama malaika mwengine mwenye atakuwa na mafundisho tofauti na ile yenye mlipokeaka, alainiwe. Leo batumishi ya Mungu ya mingi wanajiita watumishi ya Mungu balisha lainiwa, sababu wako wanaingiza vingine vitu tofauti na mafundisho ya Kristo na mitume katika watoto, katika kanisa la Mungu. Tuko tunaviona leo kweli. Mtu ambaye anajiita kuwa ameokoka ni Mkristo, Biblia inatuambia kwamba Yesu ndiye mpatanishi wa kati ya mwanadamu na Mungu. Ni Yesu Kristo. Kwa wale wote ambao wamempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, katika kila mahitaji Yesu atuambia tukimbilie wanadamu. Kama uko na shida nyumbani, kama uko na mahitaji fulani, ile yote inaonyesha namna gani watoto wa Mungu bado wangali wachanga.
ile ni uchanga, sababu kuna kazi ya watumishi wa Mungu epi kuna yale ambayo yanahusu wa Kristo wote, na ile tunapasha itembelea kulingana na mafundisho ya Yesu Kristo. Unafanya vizuri kuniuliza hii swali, kama vile katika kitabu ya Korinto sura ya 14 mstari wa 35 iko nasema, mwanamke kama kusikia kitu arudie nyumbani aulize mume wake. Ile ni hatua mzuri umefanya, na tungesisitiza zingine couple wengine wote ambao wako na waume ambao ni wa Kristo, kama au kusikia kitu kanisani ama kuko kitu kinakusumbuaka katika imani yako, kwa uulize mume wako, sababu naye ni Mkristo, ili kwamba mupate kueshanje, mjue mtasimama kwa misingi gani. Wanafunzi wa Beroya katika kitabu ya Matendo ya Mitume walikuwa na ile shauku, hapakuwa nasikia mafundisho ya pastere wao ama mtumishi wa Mungu asema ikale tu vile, hapana. Walikuwa narudia nyumbani, banachunguza maandiko, banachunguza ile mafundisho kama ni ya kweli. Lakini leo kila kitu kile wanakutia mu masikio, sababu masikio iko kama vile kinywa ya kukula chakula cha Mungu ambao ni neno la Kristo, iko sawa vile kinywa cha kiroho, inapokea na inaweka. Ndio maana Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Kwa kusikia nini? Neno la Kristo. Sasa bale wenye biko banaenda kila hitaji, aligonja kichwa, mtoto alipata kashida fulani, anakimbilia pasteri, sana muima Yesu nguvu za alizowapatia. Na hiyo haiwezi tuma Mungu asitende, sababu Mungu ataona huyu mtu imani yake iko chini, atatenda kupitia pasteri. Lakini imani ya ule mtu, wakati pasteri atakuwa nani atamwombea? Iko shida. Ingepasa kuwa watoto ya Mungu bote wanakuwa na hiyo neema ya kusema tumepewa neema ya kujifikia si peke mbele ya Mungu, wanaanza kufasiria Mungu mahitaji yao, wanafasiria Mungu kwenye wao peko nacho haja Mungu awatendee. Na lazima watu wajue kwamba Biblia inasema tusiwategemee wanadamu. Ule mtumishi unayemkimbilia, ule nabii unayemkimbilia, naye iko na shida zake zenye zimemshinda, naye iko na wakati analilia Mungu amsaidie. Sasa wewe ambao umemjua Yesu, umepokea Kristo, kwa nini wewe mwenyewe usijiendee mbele zake ili kwamba akusaidie? Sote tuko watoto wa Mungu, tumepokea Kristo Yesu. Biblia inasema waliopokea Yesu wamefanyika kwa watoto. Sijui kama ukakuwa na shida, kama uko mtoto wa fulani, utenda ambia mtoto mwingine njoo akiwa kusemea kwa baba. Hapana, kwake wewe mtoto unapasha ndambia baba, baba niko na haja ya hiki, mimi nataka hiki, na ile itakuwa sawa. Na kwa ningesema kwamba wale watumishi ya Mungu wenye viko na hiyo hali ya tabia ya kupenda kumanipile watoto wa Mungu, njoo wamevuma, wamekuwa wengi. Na kati ya hao njoo pia kuko manabii wa uongo. Donc iko akakumanipile, iko na uwezo wa kukamata nyumba yako yote, anapenda ajue maisha yako ya unyumba. Ile haiko mzuri. Batoto ya Mungu tunapasha kukomana, na kusudi tukomane inabidi tufate mafundisho ya Kristo. Tukue watu wa kupenda kusoma neno ya Mungu, tusiishie tu kuomba na kusikia benye watu wanatuambia. Tunapasha kuwa na watu wa kutafuta tafiti, wa kujua sisi wenyewe kile ambacho Mungu anatuhitaji hapa. Mimi nashukuru sana mume wangu. Na nikichunguza mzuri, kuko watu wenye balishajifungia maisha yao bila wopeke kujua. Juu wakati una remplacer mtu na Mungu, unakuwa kitu ambacho unakuwa unajifungia kwanza wewe peke bila wewe kujua. Sasa mimi nipopenda tusaidie watu ambao wako wanatufuata. Mtu mwenye anaishi maisha ya vile, yenye maisha yake yote ishetia zarani, ule mtu tunaweza msaidia na nini? Jua jue nikifanya hiki kitu hakiko mzuri mbele ya macho ya Mungu. Karibu. Asante sana.
kitu ambacho tunaweza kushauria wale watu wenye kila probleme yote yenye iko ya maisha yake anaitoa, anaipeleka kwa wale ba pastor, anaipelekea sijue profete fulani, anaipelekea sijue mtumishi fulani mwenye iko kama na chumba maombi, anaipelekea sijue kama mtumishi gani mwenye iko kumulima. Tunapasha tuwakumbushe tu neno la Mungu ya kuambia. Biblia inasema kwamba ukikosa akili, Mungu atakuacha wewe na uzao wako. Ni mamingi wenye Mungu alishaacha sababu hawapendi kusikia neno na mafundisho ya Kristo. Hawapendi. Na mimi napenda Mungu sana sababu alisema ngisa alivyoupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili kila atakayemwamini. Aiseme kama kila mtu ilikuwa anamwamini. Kila atakaye. Neno ya Mungu ama injili na mafundisho ya Yesu Kristo haikuwake obligatoire. Ukitaka unaifata, ukitaka hautaifata. Kama Yesu alikuambia uje kwangu nitafute utaniona, unapenda upitie mwingine njia tofauti na yake, atakuacha unafanya maamuzi yako. Na leo wengi biko wanalia Mungu alisema, Mungu alifanyaka, aliniambiaka. Haiko Mungu ndiye alikwambia. Mungu anatembea sawa sawa na neno lake. Anakuwaka, Biblia inasema Mungu iko nyuma ya neno lake ili kwamba apate kulitimiza. Na kila mtu ule ambaye hata tembea sawa sawa na neno la Mungu, Biblia inasema kwamba laana hizi zitafuatana na maisha. Soma kitabu ya Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza usome mpaka 16. Usikie. Benye watasikia sauti ya Mungu, baraka hizi zitafuatana na maisha yao. Benye watasikia sauti ya Mungu, hizi ndio laana zitawapata. Soma ile Kumbukumbu ya Torati 28. Uanzie kwa mstari wa kwanza ushuke mpaka kwa mstari wa 16. Usikie vizuri ngizi neno la Mungu nasema. Hata Yesu yeye peke anasema, na neno langu likikaa ndani yenu, ase na mie ndakuja na kukaa ndani yenu, na chochote mtakacho kiomba mtakipata. Ni Yohana sura 14. Isome yote utaelewa. Na Yohana sura 15. Hiyo sura 2 usisome zote, utaelewa nini Mungu ama Yesu iko nasema na wewe. Tatizo tunayo leo ni sababu watu wameacha neno la Kristo, biko wanafuata maneno ya ule pastor. Nini na kuhakikishia kama aliitwa na Mungu, wakati wewe mwenyewe kwanza hauyajielewa. Tatizo tuko nayo leo wa Kristo, hatujajua sisi ni wanani. Siku Mkristo anajijua yeye ni nani, hawezi kufanya vile vitu vyenye iko nafanya. Mungu ausaidie sana. Mkristo kijua identite yako katika Kristo, hawezi enda kwa n'importe kila mtu njoo mpelekee mahitaji yako. Utajua kwamba mahitaji yangu nayaambia Mungu pekee, shida zangu naziambia Mungu pekee. Unasikia? Pastor ni mtu iko na shida zake, naye kuko na wakati naye zake zinamshindaka, anaenda lidia Mungu. Nilipenda naambia watoto wa Mungu tufunguke akili. Tufunguke akili. Yesu iko kumlango, iko na gonga, tumfungulia. Tupendi, tunafungulia njoo watu, njoo wanaingia maisha yetu, kuliko kuacha Yesu aingie katika maisha yetu, aiongoze. Tumkubalie Roho wa Bwana apate nafasi ndani yetu ili kwamba atuongoze. Hatutaki, tuko njoo tunatafuta kuongozwa na watu. Haina shida, Mungu hana problem. Atakuacha uendelee kuongozwa na watu, lakini mwisho wa siku utalia, sababu Biblia inasema mtegemeaye mwanadamu alainiwe. Laana ni wakati ambao mtu anaanza kulia na kujuta. Mungu asaidie sana. Ningependa naambia mtu mmoja mwenye unanifuata kwamba shida na mahitaji yako uyaambie Mungu. Pazia ilipasuka ili kila mtu ajifikie. Wako natumana wengine watu kwa nini? Haikatazwe watumishi ya Mungu tuombee watu.
Lakini ningeambia watumishi wa Mungu pia, tusioneshe watu sisi. Usikunaonesha watu wewe, kunaonesha watu Yesu ambaye unamtumikia. Juu ya nini utasema kwamba unatumikia nchi na uko unajionesha wewe kuliko kuonesha kiongozi wa nchi? Iko shida, utapigana naye. Na hapo ndipo tutawajua, huyu haiko wa Mungu, huyu ni wa shetani. Utaona na kuambia vya Mungu, lakini yeye ndio kunapenda aonekane. Ukiwa mshukuru yeye, ukiwa muoneshe kama yeye ndio alitenda, ukiwa muoneshe kama juu yake ndio maana huko, ukiwa muoneshe hapana. Ile iko inachonganisha wale watu na Mungu. Na ndio maana utakutana watumishi ya Mungu wengi wanaojiita hapana watumishi ya Mungu. Ni watu walijiita mkazi ya Mungu, panakutana naka na shida kule mbele. Shetani anaanza kuwatumia sababu hawako kwa niaba ya Mungu. Hapo ndo tunaweza shauria watoto ya Mungu bajikaze, waingie, basome vizuri mafundisho ya Kristo, watakutana kwamba walisha kutoka. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu kwa maelezo ambayo unatupatia. Tunahitaji support zenu ni ambao mnatufuata ili tupate kuendelea zaidi. Hapa tutapata mambo mengi sana, itatusaidia maisha ya kiroho na itatusaidia maisha ya kawaida kama vile wa Kristo. Inatubidi tu tushikane mkono, msituachilie, tuzidi kuombeana, na njoo kitu ambacho Kristo alitenda ni mwetu, tuzidi kupendana. Ukanipenda utafanya share, ukanipenda utakomante, ukanipenda utafanya vizuri kwa hii channel yetu ya Sofile Me. Me kama unipendi, ninajua huwezi kufanya kitu. Me Mungu ambaye unamjua, ambao unamtumikia, atia mule kitu cha upendo muweye, ili upate kwa nasambaza kwa wengine wapate hii mafundisho. Mbarikiwe na Kristo. Tunashukuru sana mtumishi wa Mungu Evangeliste Julien. Mungu akuzidishie zaidi ili tupate kuendelesha bana mafundisho kwa hii channel yetu. Sawa, tunashukuru na sisi kwa maongezi ambayo tumeyazungumza na mke wangu. Kweli ni baraka sana kuwa na mume na mke ambao wanachangia neno ya Mungu. Kama vile tunazoea kuambia, nuru na giza haviwezi kutembea pamoja. Na mume na mke bakikuwa na imani moja, hata ndoa yao itasimama vizuri. Nilipenda nigusie ile pointi kuambia wale ambao hawajaoa kuenda kuangalia mtu ambaye mnakutanisha imani moja. Ni kitu ya muhimu sana. Inasaidia ndoa kuwa na furaha, inasaidia ndoa yenu kuendelea bila shida. Na hata kama kunaweza ingia shida, sababu mna imani moja, mtaikala na kuweza kutatua hiyo shida. Ndio maana Biblia inasema hamwezi kutembea wawili na amupatane. Na nuru na giza haviwezi kutembea pamoja. Kwa hiyo tunashukuru Mungu awabariki, mzidi kusambaza hii mavideo kama vile mke wangu anatoka kuyaongea, ili kwamba wengine nao yawasaidie. Mungu akuweke ndani ile roho ya upendo ambayo itasababisha wengine wajue neno hili na mafundisho haya wayasikilize. Mungu awabariki. Acha basi tushukuru Mungu ambaye alituwezesha. Asante Yesu Kristo, tunakushukuru Baba yetu kwa kuwa umetuneemisha tena siku ya leo, ili Bwana wa majeshi tuweze kuongea mahusia yako. Na naamini kwamba ndugu katika Kristo ambao alitufuatilia wamesikia kila ambacho Roho anazungumza na kanisa. Kanisa ni mimi na yule ambaye ananifuata, wale wote ambao wamemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Baba, naomba ufungue hizo roho ambazo ziko zinatufuata. Fungua kila mtu ambaye kuna probleme yake, umuoneshe imani katika njia ya Yesu Kristo. Asiwategemee wanadamu, sababu wanadamu tukiwategemea tunakutanana na vizuizi vingi sana. Lakini akutegemea wewe ni kama mlima wa Sayuni asiyetikisika. Bwana wa majeshi, tunasema asante, utubariki na utupatie nguvu kwa ajili ya kazi yako. Kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba.